ungathathi ini isinyathelo. And don't allow demons to give you excuses not to start. Lelo business elisengqondweni yakho uyoze uyofana lona ungazange uthathe ini isinyathelo. Omunye athi mina ngifuna ukuthengisa impahla online. Go and start. Uzayibona intervention kaThixo khona lapho. As long akaqalanga aqaleki vele. As long akaqalanga awusiboni isandla sikaThixo vele. Uyobona isandla sikaThixo uma sewenza njani sewuqalile. Ayibona uyafunda kodwa enkonzweni. Alithi amen enkonzweni. Ibonakala lento inzima ngoba awukayiqali waze wayiqala ayikho nzima. Njengoba iyahlabelela yangifuna ukurenovate lendlo ngiyipende awuthi amen. Wahlabelela ngeke uzirenovate. The day uzoyirenovate is the day uyoba na 700 rand noma 1000 rand ufike lapha ecash bill uthi ngicela hamba nale penti le. Uyithathe uyibeke ekhaya. Awuthi amen. Bese uyolanda amapendana ngicela ungipendele nje sibone ukuthi kuzawuphele lapha. Once waze wathatha ini bazalwane isinyathelo kula kuyovuleka khona konke. Noma bekhona kushoda amabrush noma bekushoda ini amabrush azakuthola ngendlela ngoba sawenza njani sawuqalile. Amabrush azakuthola ngendlela ngoba wenze njani sawuqalile. Nanesaba kuthatha isinyathelo niphikisana nokholo kukaThixo. Uyambona umfazi bekanesifo somopho nemkhumbula? Yebo noma cha? Bhayibheli lithi lo mama sekahambe zonke izangoma nabodokotela nabaprofeti kwaze kwaphela ngisho nenkomo nemali. Wasethi waseweyezwa. Wathi lo muntu engizwe ngaye ake ngithathe isinyathelo. Ngiyenze njani? Ngiye kuye. Ngoba yena ngeke sekimi yime kumele ngenze njani? Ngiye kuyena. Uma fika futhi akazange besiphukuphuku lo mama. Ngoba uthola ukugcwele abantu abaningi akazange athi hayi abantu bagcwele ngizabuye ngibone ngelinye ilanga. Awuthi amen. Wathatha isinyathelo wabhidla ngakhona phakathi ebantwini. Nakathi uyabhidla ebantwini lathola lo Jesu akamtholi wagcina elule nethi isandla wabamba umphetho wengubo yakhe. Yebafowethu isimanga sikhona kodwa take an action. Awuthi amen enkonzweni. Thatha ini i-action. Abafundi bakaJesu sebengabazile ukuthi labantu bangakuthola ukudla, sebengabazile ukuthi ukukhona ukudla ngandlisa labantu. uJesu wabafundisa isifundo esikhulu wathi sebenza ngaloko njani onako. Bese lithi iBhayibheli alithi amen. Hamba ngalamandla onjani onawo. Wena Gideon yekela ukubheka abanye abantu ukuthi bagijima ukwendlula, abanye banezimoto ezingcono, abanye banama-degree angcono, abanye banama-diploma angcono. Khohlwa ngabantu abangcono kunawo. Nawe nento yakho hamba ngalamandla onjani onawo. Haleluya. Ngeke abonakala amandla onawo na ungeke uzuwasebenzise. Tshela makhalanti lamandla onawo ngeke uzuwabona. Ngeke uzowenza njani uwabona. Khuluma ngeke uzowenza njani uwabona. Ngeke uzowenza njani uwabona. Uma ungeke wenza njani uwasebenzise. Hamba noqala. Anithi amen. Uyazi la kunomuntu ufuna uqala isalon solo kuyaqudla since 2010. Ngifuna uqala isalon mina. Ngifuna abanye abazange baqule nokuqula bavele baqala nje. Awuthi amen. Abanye futhi nje wayobaqoqela base batshontsha umqondo wakhe bagijima bomqalela phambili. Anithi amen enkonzweni. Mina ngifuna ukuthengisa inwele bavele bantshontsha leyo idea yakho bagijima baqalela wena solo kuyahlabelela ngoba usafuna indawo enhle. Anithi amen bazalwane. Nemali yokuqala akunasikhathi samali eqala la. Uqala ngaloko onjani ona. Uqala ngalo suku onjani onayo. Uqala ngalo 100 rand onjani onayo. Nethi waze waqala uzambona uNkulunkulu. As long akaqalanga akwenzeki lutho. Anithi amen enkonzweni. Tshela makhelwane hamba ulinga makhelwane. Sewuhlabelele kakhulu hamba uqala.
hamba wenza njani, hamba uqala. Sewuhlabelele kakhulu, hamba wenza njani, hamba uqala, hamba uqala. Abafundi bakaJesu secret benza njani, baqala. Asiqhubeke ngisengivala. So bathatha lokho kudlana okuncane, bamnika unumber 1, bamnika unumber 2, bamnika unumber 3, bamnika bathe nathi sebafika ku300 yabantu, babona ukuthi no ku1000 sitofika. Bathe bafika ku1000 yabantu babona ukuthi no man ku2000 sitofika. Nangu ya 4000, nangu ya 5000, nangu ya 7000. Bathi iqale injani, inqama. Kanti ke into ezokuma, into ezokwenza njani, ezokuma iqala vele idelelo. Into emali iqala njani, idelelo. Into ezokuma ayivamanga uqala inkulu, iqala injani, incane. That's why umuntu onyuka kalulu kuya phezulu akalast. Umuntu olasako umuntu onyuke kanzima ukuya phezulu. Hamba uyenza njani, uyoqala.